Zdravo, moje ime je Danijel Lazarević, ja sam koordinator projekta Igre medije, igre informacije koji je podržan od strane Medija centra Sarajevo i Europske unije i zaista mi je bila čast u proteklih 6 mjeseci da sarađujem sa 14 mladih osoba iz cijele BiH na razvijanju igara. Nažalost, pandemija nas je poremetila, ali smo se uspješno premjestili u online format i raduje me što ćemo u narednom periodu sprovesti inicijalni naš plan, to jeste kreiranje 3 igre na ploči, te ćemo nekako upotpuniti ovaj projekat gdje ćemo imati više proizvoda koji će biti dostupni široj javnosti na upotrebu. Također ove igrice koje budemo radili će biti dostupne za download i raduje me što ćemo stvariti nove modalitete koji će moći koristiti i srednjoškolcima i mlađim osobama u edukaciji o medijskoj informacijskoj pismenosti. Moje iskustvo na projektu Igre medija informacija je zaista fantastično. Imao sam priliku da surađujem sa sjajnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i da im prinesem neka svoja znanja i iskustva o medijskoj informacijskoj pismenosti i rezultat toga su zaista 3 igrice koje će pomoći njihovim vršnjacima i ostalim mladim, a i starim da savladaju osnovne koncepte i pojmove medijske informacijske pismenosti. Mislim da je jako koristan projekat zato što će mladi ljudi, ali i odrasli ljudi moći nešto novo da nauče. Igrice su fenomenalne i mislim da ukoliko ovaj projekat zaživi među srednjoškolcima, osnovnoškolcima, imat će veći rič, znači veći domet do njih i nadam se da će to biti tako i da će ljudi naučiti puno više o medijskoj pismenosti, pogotovo u vrijeme pandemije. Moje ime je Maida Filipović, učesnica sam Igre medija, igre informacija. Radila sam na razvijanju igrice Medirint. Igrica je zaista bila zanimljiva za izraditi. Prije svega upoznala sam zaista divne ljude i slušala uspješne ljude koji su također uspješni u svojim poslovima. Mislim da bi ova igrica mogla zaživjeti u Bosni i Hercegovini, da bi mladi ljudi mogli nešto naučiti. Prije svega zahvaljujem se Humanity in Action što mi je dao priliku da budem dio ovakvog projekta. Radujem se daljem razvijanju ovih igrica koje će biti na ploči, što će se napokon ovaj projekat upotpuniti onako do savršenstva. Zdravo, ja sam Emir Velić, učesnik programa Igre medija, igre informacije, organizaciji Humanity in Action i zaista mi je bilo drago što sam u proteklih nekoliko mjeseci učestvovao u jednom ovako važnom projektu koji vjerujem da će pozitivno doprinijeti opismenjavanju kako mladih, tako i svih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini, a vjerujem da je to tematika koja je vrlo aktuelna i vrlo važna za sam napredak bosansko-hercegovačkog društva. Mislim da je projekat odlično urađen, da su svi akteri zaista zadovoljni svime urađenim i da na kraju igrice koje ćete imati prilike igrati naši školarci, a vjerujem i odrasli, da će biti zadovoljni gotovim rezultatom.